aner malaken yam kana diala content barwani lingwa seme kanwar online tv channel biya kamal anda mandun cham kwasnyaka bana jome bana jelinkel ajo ban lingwa seme lermish ben ray wika so sudan te kamun misha mach kamun mo cha dor andanan cha latin chaje wi gwasde ke chaje dak ajandana bana ling gorno jin bilar bi ñu wax nas ko ken ko de ken mandan tok de ken kula ngach rey wecc ke juba bana jome bana ñu kel shing nuari mi ci shawde kuma sa sudan ladika jen shamunde mi shalat no gwan ke kashe warga kamrar ba ka jen kwimona mo rey wika so sudan anwar gamo shaja tany ajimoni an wenamo cha dore namoni shaja dak ka kor jongten paiwa gor jen oba warga ambe jenwa ya keliyo warga dan en men cha tany ki men nyuden wo munamo mundien no sha munamo shaja dak shaja kana kume sa sudan rey wiki juba no daka chieng daka je ko bom ban do badanan kwala daga ban je kule linkel ken yam chana racha ka kwi kwara danan te kamun no nuäärä general General James Tut Thuch Tut Thuch ci yede ci jien karon kinero wida bangwan rey wika so sudan yeri ci jien ka jar wona mo ken so sudan ken independent ken janijak jan gwadi dan e wi yede we jenten ka yede jenere we ka juba no me ken ne liu ca gat ke ca gormun muna mo chere ala ken ob gat ka bigirtin no shwe muna mo shwe dul shwe kala reide chwa de la dul no ka jom shalat en James ki General James Tut Thuch jen te ka mendang diok ka gad ke tiche ban pin rey wich ka so sudan no kan gad ka tone shenga dore mitrey wich ka juba kwa report me kwa ele painung ko ba ngach ka men jega dana shoda lat ko cha dorien no cha je lo wup ke cha dul cha ga dak ti cha la da gwa ti shangat ketin general mi kurter cha kur je ter long rey wich ka so sudan cha kur mi ter ka kwiko bi kuma SPLA be so sudan be jek jen cha kurter SPLA Jamus Battalion Ramkel Michelet Michikoter ci General James Tut Thuch muna mo ci jakok rewiki juba kanya kron cultural center jen gwada dana ci muna mo ci jakok tin kanya kron area no men naga bar mi sha berkeja gwada dan eliwetin ambar mo cha kula barna wal sho kula nyokka me tole ngai kona mi charan mu ka bot ka gwan me bar la nyokka ya be makana nang dul wal magwa cho yo moy ka dwal ka chu yeri chu jien men naga jen kan kwi korte konte cha tar ko ba so sudan ba jek so a patriot mi chila de lon ko ba so sudan ba jek no mekana kor ma kana jeter cha kuma so sudan cha jade je kan wala so cha jom dit ki cha tede je jetup re kuma ka so sudan no bi so sudan be independent be jek a chang mo kana chang e dan bi so sudan be independent be je ga jamo no chang me kana je chup so no money no de ko laro cha le de long kalan me dit no so chalere long gwazame gwase tetin rey wiki juba
je letung wan chakalat rei kumaka ko ramkel mi ci lede long je letung wan chakalat jen liberation hero mo wona ka tok ka jom chalat gwaza me chalado alamuna dan tetin. The land is located near the South Sudan Revenue Authority. You know, jen gwa dan tetin ngai kon ke neir konte la solbug la ka tolke jen gwa dan tieg munda keja jen gwa dan tetin ngwa dam wate ka office dan men tieg ka jo KG Road, you know ki Equatorial region within JUBA jen gwada dan en tumunda mateten en estero dong de reale je ka ko de family de ka lok ja gorjen o ba legacy che gwandi na ban pin ba je witet kadien memo chi chong chi me de lat chagwa so ramimo mo wuj mun gan me sha ban ke gwandien no ka ba je witet kadien ramamo chi ramagwa ramjek so man chalat chi magwa banye kulilingano ngam tega tet ko ba muna mo ba je wuj tet ka gan ti cha ban pinya gwandien no ka maneken chiga dan chiro igwa seme nyalwa gai jaram dan la ciek General James Tut Thuch no jen kana gat ke cha ka juch re duar alo cha ka yorar no che jogne no ban warga ban jenen kel ka do badana na man cha gor ka je na me jen warga no Republic of South Sudan Judiciary dinen gwasamen wo chawar game chaje tan badwar game kwala kamrar no ko gwasan paiben na me ela registered document me sha review bo immediate to goal ka do badanen na me chaje gorga je ko gorje no ba je confirm no me tog puch mune dundien wala shi dundien war game lelga je ke 2012 je ne dane bera dinen gwadame cha churi cha gor gwadame James Tut Thuch. The said plot is registered in the name of James Tut Thuch. Among I kelong and a many and go ba muna me no ki muna me e dungwood kana mani mala general. Instead of dong de kana de kari ala je ka gwa chawu ne ka kan cha alaw no kan de kan kwakien de kan ko woy duel cha na me turbila me cha nung ni je turbil wi kono gwado me ka cha muna mo chwaje chu watch amena kwak dial yorga na karaten me mo chiang me bej long amada en chalat akume dung sa Sudan ka jom chalat gwase me nyalwa one of the widow and her children have been thrown out of their home after it was razed to the ground when a large force came and chased them away, claiming that the land on which their home was built does not belong to them. The force came in the name of a powerful family, the wife of Vice President Dr. Benjamin Bolmel, Yar Manyondeng, who claimed rightful ownership of the land. Lamun Gwadme Maje She Benjamin Bolmel la Vice President, Jen Jordan Chalat, Wajaramadan and Machmune me, Chirkameshian and Gwazmene. Mun mai kene je ko mun were ebul mele madan en mach mun mene so jen shaling o gwado me chirkamen cha kweniye ebul mel ka warga jen shane no warga chaje gor ka chaje gono mun e dundien duno cha ken kan warga kana gorno baje approved ka do badan dong de neti de ka kamundien kaje na mene 2012 adien hunen gwas mene but cha ken chaje look so jena dan en le rode na mo chibul mil chamun chaja kam shegde so chitkata dan shalim gwadme en chien ke lew chaja demolish chaja dak so telemi shali shien antama ajen jodan en chora larne mene okay cha jogno na me chi doru na me dor shek bol mil wo kwaku ke jeni shukani ben ga pet ka daken shien ajen Jordan go de nywa yekel how do you feel
do badana kwa nuere kwa ka yar ka je ma ka mon kere wi ka juba jegiede okay so na me mi chora lat ko kor gwa me ber so ane biate kamal je nana gore nywa ye kel biate mal bye bye